Zdravo, ja sam Miroslav iz servisa dedamraz.org i sad ću da vam pokažem kako da se kostimirate u Deda Mraza, ali vernog Deda Mraza, pravog Deda Mraza i bez preterivanja najboljeg Deda Mraza na svetu. Kad kažem na svetu, zaista tako mislim. Dakle, ne postoji bolji Deda Mraz ni u hollywoodskim filmovima, ni u TV reklamama, u domaćoj produkciji naročito. Krećemo. Deda Mrazova uniforma podrazumeva bundu, pantalone, čizme, svakako Deda Mrazovsku kapu, bradu, periku podobavezno, jer ona skriva ove neke delove koje vas odaju i manje više to je sve. Ne znam da li sam pomenuo džak u koji ćete da stavite poklone. Ali mi idemo malo dalje. Činimo da budemo profesionalni Deda Mraz koji kad uđe u kuću ili stupi na scenu da glumi u nekom filmu, na primer, može skine tu svoju jaknu, da se raskomoti i da opet i dalje bude Deda Mraz. Za početak krenuli smo, ja sam se već delimično obukao, da, mislim, nema smisla da oblačim pantalone pred, ili čizme, na primjer, koje imam na nogama, ne znam da li će ova kamera uspeti uopšte da ih uhvati, pokazat ću vam ih posle, ali ono što je važno, krećemo od košulja. Košulje, takve, da vam i baby lazanja pozaditi. Da li ćete se ikad baš skinuti do košulje, ne znamo, ali evo, vodimo računa u svakom detalju, možete da stavite ovako neko maranče u džep od tartana, odnosno škotskog karova, koji je karakterističan za Deda Mrazove, koliko god verovali ili ne, jeste tako. Gledajte ovo, ovaj detalj. Preslučem, koje umjesto dugmića ima praporce. Ne moramo da se kopčamo. Vodite računa u kragni, mada ona kad stavite bradu teško da će moći da se vidi. Glavni element Deda Mrazovog kostima je bunda. Iz naše široke kolekcije kostima ja sam odabrao ovaj koji se zove Royal. Zašto? Zato što na sebi ima jedan detalj koji je karakterističan za kraljevsku gardu, samog kralja i tako dalje. Zašto Deda Mraz ne bi bio kralj? A to je ovo. To se zove agiljeta, odnosno excelender, jer je to detalj koji privlači pažnju. To vas čini neobičnim Deda Mrazom, jer običan Deda Mraz je svaki, a vi treba da budete pravi. Od prilike, to je to. Opasač nam treba. To je obično neki crni kožni sa velikom šalom, ali kod nas to izgleda malčice drugačije. Dakle, u pitanju je vaš opasač, koji se u ovom slučaju kopča pozadi. Zašto? Da biste mogli, sad se ovo ne vidi sve, ali dobro, da na njega nakačite sve i svašta, a zahvaljujući kopčom ja ću da okačim i ovo malo dače, koje služi da u njega stavite bombone, na primjer, ili da tu držite svoj mobilni telefon koji svakako mora da bude isključen i tako dalje. Ono što sam zaboravio, ovaj detalj nikako ne sme, znači toga moramo da se oslobodimo. Ručni sat otkriva Deda Mraza, znači to ako je pametni, ali nije loše da se okitite ovim detaljem. To sam trebao ispod, da kad skinemo ovu jaknu, kad uđemo u kuću, kada ostanemo u praslučetu, imam što više detalja na se. Deda Mrazu svakako trebaju bele rukavice. Mi ovdje koristimo takozvane konobarske rukavice, zato što su one relativno dugačke, pa vam pokrivaju ovaj deo koji ne bi trebalo da se vidi. Naročito ako ste mlađi muškarac, crne dlakave ruke nekako nisu. Zato su ovi naši rukavi uvijek malo predugački, znači nije greška u kroju, već smo ih namjerno tako napravili da bismo sakrili slabu tačku. Da, još uvijek ne ličim na Deda Mraza, treba mi brada. Brada nije dovoljna, rekoh, mora i perika. Naše brade postoje u dve varijante, snežno bela i
nešto prirodnija varijanta, koju ja lično više preferiram, iz razloga što je prirodnija, pa je i Deda Mraz originalniji. Dakle, stavlja se na lastiš, nadam se da ovo sad neće pogoršati zvuk i da će ostati jednako razumljiv, ali stavim periku, perika je obavezan element zato što vam sakriva vrat, kosa i niko ne može da vas provali. Dalje, kapa. Kapa Deda Mraza. Vidim sada da sam greškom pripremio kapu koja nije par uz ovaj kostim, ona je malo tamnija, ali nema veze, poslužit će za ovaj video. Čak mi je malo i mala, ali mi imamo različite veličine, tako da se, ako se odlučite da kod nas kupite ili iznajmite kostim, to može bude dovoljno. Koji odnos pokrivenosti lica, koji procenat pokrivenosti lica ćete da ostavite vidljiv, to sad zavisi od vas. Ono što vam ja preporučujem je brada kroz koju se ne vide usta. Zašto? Pa deca neće skapirati, mislit će da to tako treba, a kad imate rupu na bradi, to se itekako primeti. Vidi se taj prelaz. Stoga nije loše da neki deo brade zaturite iza lastiša, on se onako ne vidi, ali da biste bili još originalniji. Dobro. To je to, idem da se prošetam, da se udaljim, ne biste li me vidjeli što bolje. Sljedeće što ću da vam pokažem je još jedan element Deda Mrazovog kostima, a to je plašt. Da, ne nosi svaki Deda Mraz plašt, zašto? Zato što je plašt jako skup, jako težak za održavanje, ali pogledajte ovo sada. Pravi, pravcati kraljevski plašt. Dakle, može i to, a i ne mora, nije obavezan element. Šta plašt sve ima na sebi, evo pokazat ću. To su neki detalji, poput kićanki, vezica, ordenja i tako dalje, da bi sve bilo kako treba. Što Deda Mraz još mora da ima? Mora da ima naočare. Ja volim da koristim svoje naočare koje su poprilično neupadljive i nosim dioptriju, pa mi trebaju. Međutim, vodite računa to da kad zimi uđete s polja u zatvoren prostor, da se naočare se magle i da ćete morati da ih skinete u nekom momentu, posle ponovo da ih vratite. Uz naš kostim obavezno idu prave Deda Mrazovske okrugle naočare sa zlatnim ramom. Da, maglit će se sigurno, ili pogledajte ovo. Znači, naočare koje samo imaju okrugla stakla i koje uz pomoć štipaljke stavite na nos i one, verovali ili ne, stoje poprilično čvrsto. Vrlo interesantan detalj. Ja volim detalje, jer uz pomoć detalja, čak i ako vam publika nije previše pričljiva, či mala deca, možete da ih animirate. S sobom nosi, na primjer, ovu malu lupu. A kad su ti optički uređaji u pitanju, volim da nosim i dvogled. Pa onda pričam kako dok sam sa irvasima leteo nebom, kako sam zalutao, pa nisam znao gde da tražim, pa sam onda gledao kroz ovaj dvogled, pa sam spazio da je to njihov grad, uzmem mali kompas, da pokažem deci da kako sam se orijentisao, da mi to služi isto kao i navigacija njihovom tati i tako dalje. Eto. Znači, da biste
postali pravi Deda Mraz, dovoljno je da odete na dedamraz.org i da pogledate šta imamo u ponudi. Hvala vam na pažnji. Ho, ho, ho!